Ani mung salka Debbarma tai ani kami hingga Kanjurmala takang present address tongman hingga Mungol Chandrapara hingga ani father ni mung hingga Uttom Debbarma tai ani mother ni mung hingga Sondalakshmi Debbarma hingga ang Don Bosco School Nabo Sadara poriwo. Nung besok mark mangka besok percentage rok mangka nambah. Ang madami ko 478 marks mangka ngam percentage ang kabo 95.6. Tai besanggo nini tamo. Ang tabo jortai sains na poi thana ne wan sutongo. Abo ani ma bongo pasang poi da mana maya abo tong semia. Tabang ponan ne khakai tong. Secondly. Ani serai pulen ang no Debbarma to ne ado ngi an no phaiman bagai belai hamar maya khoro. Ang man skui mi an no jake phayan ni no. Orang na pai phlai asa hamar maya khoro. Tabung no pulya mane Debbarma to ne ngi nai an no phainai. तो अनु जिसराई जे 95.6% ते पास क्या ऑन बाकी ते आंसुर आंसिमिया अनि ताखु बोखु बेबंग न खूब खुशी तंगथका Nung besanggo tamu ninya bono pornani bau botoi laino roporna kisa saikna disun. बोनो सिंगमानि बसाव बाबा साइन्सनि परिनाय yang bini bukha bayan senai जेतो आं तो साइकिल परीक्षा 10-300 नि आं खर्च ग्रेजुएट टीचर तमनि गे आं साइकिल परीक्षा बन भागे सालनाय आं बन सालिया ठीक আছে बाबा आं परिनाय जिम साका गे साइन्स पने खतो अनेक रां पैसा नांगौ आबो आं थानि चाल दमान माय आं निजि साइमन दंले चाल मान थदों मा दंले आं हाबिन बन आं बखा सबाय सालिया ताब खरो गे मा साकाता गे हाबिन कस्त खाय चाल गमा यमो सेसो दंलायता Family o ang abo to kaisa dugan bu singan khara chugun sia idong kha I obai han tukta soli dong hatai ko tai ala da kono source to kroi ge obai no I songsa soli dong kha emnes tum family khorotam ani sinmung Uttom Debbarma ambai sini media no tini semaro jago Mongol Chandrapara bo Nabosodar Ekaba Don Bosco sini Nabosodar school ni kana bo sini koroksa meritorious student salka Debbarma bo Don Bosco ni no student te boni babu boni father Uttom borom Uttom Debbarma te borone nok borok joton tongo tini boni achievement no jeng khatungoi boni encourage khainen bagai tini boron no jeng saphaija ang chini 12 taka jula ni ngai Debbarma thani ngai jeng khoroksa chini bubagrani netritewo omhai achievement kaham ba society o chini kaham samung na jeng sob samai na logiranai amhai hnai jeng tini boron no phaija Poni balai jeng nukha kaham no bini TBSE ni madhyamik ni result 95.6% bo manui tini boni achieve khlaika omo haino jeng rarely jeng nugu jeng chini borok ni bisingo jeng balai rutugui nainani balai khana manani tugu tini kosto ni bisingo phana borok ni family bo boni father boni nog ni borok nok phang chini borong ganang dautom bo bahaina 10,323 ni koroksa victim kosto ni bisingo phana bo borong ni nukhungo boni sajlano naikolma bai kosto khlaima bai botini kaham achieve khlaika secure boni marks kaham khlaiye tini bo above 95% bo khlaimani amo belakina chini bisingo chini hamari boroni nukhungni hamari dei school dei staff rongni bangai bo belakina proud movement jeng haina hai tini ojora kahamo chini takhuk song hai ke chini salkano belakina buskango kaham khlai thangani bangai jeng boni logo tamai encourage khainai bono jeng kaham direction boni future jate kaham thanan bagai jeng logo tamnai tei bu jeng hambai maru
school ni father principal tei sisters rok tei teaching staff boroni nukhung ni hamari tei school tei staff rok ni bangai babelai kheno proud moment jeng haina hai tini ojora kahamo chini takhuk song hai ke chini salkano belai kheno buskango kaham khlai thangani bangai jeng boni logo tongnai encourage khainai bono jeng kaham direction boni future jate kaham thanan bagai jeng logo tongnai teibo jeng hambai maru school ni father principal tei sisters rok tei teaching staff tei boni colleague students rok bono in one way or other bono je help khainai tei boni relatives rok kaisa o jagao bono help khlaimani bagai jeng borong no hambai ro tei tini ani logo faisok faijak chini obc ni no chini chairman borong ganang dipon tei chini blog ni secretary borong ganang samal tei salkani khoroksa jaiti haikaba relative chini bai sobita bobo chini west agazol ni khoroksa member oma haigena jeng borong no buskango kaham beni future nani bagai jeng in touch no tongnai borok bai communication no tongnai jetu jeng area ni no gana ni no bai jeng borok bai sob samai no communication no tongnai ai jeng tano tini bono boni achievement ni bagai jeng bono wish khainani ba bono encourage khainani bagai boni future ro teibo kaham track bo sai himnani bagai jeng bono tini logana bagai hambai sinamung kisari sin ani sinema Athakmoni Jamatia Debbarma Thani 12 Gazula Assembly ni President